Selamat lamai kaban. Kamata cangkuak kaban lamai to. Bisi bala bisi minta nyong ka pagila. Ya ngambil 2-3 kilo to kaban na day manyua. Bisi orang mesan lamai to. Nalai dia to pun nyokap pukul 6 lamai na. Agi pada kami dito na day bisi hujan kaban. Agi bisi matahari ya. Nyokap pukul 6 dia to. Agi bisi matahari panas beto. Ngambil 2-3 kilo to. Bisi orang ngudar. Bisi 2 kilo cukup macam ani pun manyua. 2 kilo lebih tu.
bisin 3 kilo mah ya mak ngambil